Hercegovina, područje sa kojega dolazim, je zaista ovim našim proteklim nesretnim ratom pogođena na svaki mogući način. Dakle, postojala je žena koju je rat zatekao u Bileći, koja je silovana u Bileći, a kroz izbjeglištvo je završila u Mostaru gdje je sa suprugom i sinom živjela. U međuvremenu je suprug umro, ona je ostala sa sinom. 20 godina, malo jače od 20 godina nakon silovanja, ona je došla do Centra za socijalni rad grada Mostara koji su je uputili na Udruženje žena BiH Mostar, jer smo mi zaista najjača žensko-pravaška organizacija u Hercegovini i naša stručna služba, naša kolegica pravnica je pronašla način, dakle preko kolegica iz Medika Zenice smo shvatili kakva je procedura, pozvali smo ih jer su oni jedini koji su certificirani da daju potvrdu osobi da je preživjela žrtva seksualnog nasilja. Oni su došli u Mostar, razgovarali sa ženom, izdala je potvrdu na osnovu koje je ona preko Centra za socijalni rad podnijela zahtjev relevantnom ministarstvu da se pokrene procedura ostvarivanja njenog statusa i uvođenja nje u pravo. Zajedno smo proslavili taj papir koji je dobila. Mi smo naravno svo ovo vrijeme s njom u kontaktu i sada kada tu ženu sretnete na cesti, ako je znate od ranije, ne možete prepoznati koliko ona pozitivnija, na svaki mogući način se njen život promijenio nabolje. Mi moramo dakle podići svijest javnosti, smanjiti tu stigmu, jer kod nas je generalno stav takav da je sramota biti žrtva, a nije sramota biti nasilnik. To treba iz korijena promijeniti. Ja vas molim da se ohrabrite i da dođete do nas, da nas potražite. Vjerujte da ćete naići na prijateljstvo, na ogromnu količinu empatije i na jedan krug žena koje su sve vidjele, sve čule. Ništa vi nama novo nećete reći, nećete nas šokirati, niti će vas trebati biti stid ispred nas. Mi smo vam i prijateljice i neko ko je profesionalac. Dakle, dođite, recite da vam treba pomoći, mi ćemo vam pomoći.